Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa-ke nje mbukeli ukuthi-ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikke leyo bell for ama notification. Namuhla ngikuphathela ama-teaser omkhokha, izinto kumele nje uyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. So lapha kuma-teaser baveza ukuthi uMaNzimande uzofonela-ke uSiphamandla emtshele ngodaba lukaMabusi. Ngiyathemba ukuthi-ke babona babukeli Friday ukuthi-ke kwenzakalani. Abanye kade bebuza ukuthi-ke ngabe uMabusi usesishile na. Into nje engayisho ukuthi-ke lapha kuma-teaser abayivezi into ecacile-ke ngestory sakhe uMabusi and futhi abamvezi uMabusi njengomuntu odlulile-ke emhlabeni. And akunamncwabo ovelile, into nje abayivezile lapha kuma-teaser ukuthi-ke uSiphamandla uzozama ukuconnecta naye-ke uMabusi. Ngidlule ngiye kwindaba-ke ethinta uMaMzobe, kuvela ukuthi umphakathi uzofuna ukushisa uMaMzobe ngenxa yegemegeme zakhe uMaMzobe zakudala zobuthakathi. Ngidlule baphinde baveza ukuthi-ke uZodwa uzohlaselwa yiphupho. Kuleli phupho-ke kuzobe kubaba uMzobe uzobe-ke khuluma naye uZodwa ethi akamsize ngendaba-ke yesikhwama, uma engamsizi uzothatha-ke ubusisiwe. Kuzomphoqa uZodwa ukuthi-ke bheke isikhwama, and if ukhumbula kahle isikhwama kwakumele-ke sisale naye uZodwa. Ngidlule baphinde baveza ukuthi-ke uDifa uzokhulekela-ke umndeni wakhe ngalomkhokha obakhungethe, and baphinde baveza ukuthi-ke uzobe sethola indaba engemnandi uDifa ngawo-ke lo mkhokha. Aphela lapha-ke ama-teaser ethu mbukeli, ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye. Cela ukuthi ungakhohlwa-ke nje ukuthi ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.